nyuma yuko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bavuye muri Kivu Amajyepfo, bavuye mu mujyi wa Uvira. Ubu noneho umuriro watse ingabo z'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije, barunze ibitwaro, barunze abasirikare benshi ahangaha muri Kivu Amajyepfo. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku mujyi wa Uvira, aho tuza kureba ibice byegereye umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 bari mu birometero hagati y'10 ndetse na 20. Ntago byoroshye, urugamba rwahinduye isura. Amazi ntago akiri yayandi. Mbere na mbere reka mbanze mbifurize ibihe byiza, reka mbanze mbifurize kugubwa neza inshuti zacu, bakunzi bacu, mukomeje kuba natwe aho mudukurikiye, aho mutwumva muherereye hose mu bice bitandukanye. Tubahaye ikaze mu makuru yacu, na makuru udakwiye gucikwa. Turi ku mugoroba wo kuwa kabiri, turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026. Turaza kureba mu gihugu cy'Ubugande. Uyu nguyu General Muhoozi Kainerugaba, nyuma yuko perezida cyangwa se Yoweri Kaguta Museveni atsinze amatora, ubwo bari bahanganye Bobi Wine, uyu nguyu yamaze guhakana ibyavuye mu matora. Hari amagambo akomeye cyane yatangajwe n'uyu nguyu General Muhoozi Kainerugaba, asanzwe ari we mugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'Ubugande UPDF, aho yaje kuvuga amagambo akomeye cyane. Turaza kubigarukaho ku rukuta rwe rwa X. Ibintu biteye ubwoba, ariko niba rugamba rubanye natwe ukaba wifuza kumenya ukuri no gusobanukirwa kurushaho byinshi mu bikomeje kubera hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kanda kuri subscribe, ubundi ukande kuri like. Abantu ni musharinge ku nshuti y'abavandimwe. Niba byiza kandi mutwandikire cyangwa se mutwere comment, mushyiraho udutima twishi. Gahunda ni yayindi, ni ukuzana ukuri kose tukagushyira hanze. Nta byo guca ku ruhande, amakuru tugomba kuyazana uko yakabaye. Ubwo rwose abantu mukande kuri subscribe, abandi mu liking, kugira ngo tubashe kubana mu buzima bwa buri munsi. Dufite amakuru menshi cyane. Turaza kureba muri Kivu Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi. Nta ingabo z'igisirikare cya Kongo zicaye muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Warikari, muri teritwari ya Rucuru. Aha hose turaza kuhareba ibitero bikomeye cyane. FRDC yongeye kuzura umugara, yongeye gukora icyo bita kuzura umugara. Abarwanyi ba M23 barimo barasubira inyuma, barimo barahunga. FRDC iri kuri level navuga kari ya nyuma. Uburyo umwaka ushize M23 yateguye operation zayo guhangana ndetse no kurasa bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo z'igisirikare cya Kongo na coalition yayo, niko noneho ubugome n'uburakari ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zifite mu by'umwihariko mu kurasa cyangwa se mu guhangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Noneho aha turaza kureba by'umwihariko ibiri gutangazwa ku ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR ishobora kuba igiye gufatirwa imyanzuro ikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo kugaragaza ko ariyo ntandaro y'umutekano muke iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hano biravuga ko ngo inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kwiga ku mahoro arambye hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rugaragaza ko rufite ikibazo cy'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ziba mu gihugu cya Kongo, kandi zamaze kwivanga cyangwa se zikomeje gukorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abafite intego yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turaza kubigarukaho. Umujyi wa Uvira ukomeje kuberamo icyitwa intambara ikomeye cyane, imirwano ikakaye, abaturage barimo barahunga. Mwabantu mwe ntabwo byoroshye, ariko leta ya Kinshasa yo yamaze guhagurukana icyitwa ingabo, ihagurukana ibikoresho byose yerekeza ku rugamba. Ibi byo tugiye kugenda tugarukaho. Gusa mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryakeye umutekano wifashe nabi kuko abantu bishwe. Noneho kuri uno mugoroba bwo ni ibindi hashobora kubaho ibitero by'intambara
hashobora kuba ibitero kabariwe bikoreshejwemo indege z'intambara, na cyane cyane ko indege zikomeje kurasa pe, indege zikomeje kurasa ibirindiro bya 23 yaba muri Kivu Amajyepfo yaba muri Kivu Amajyaruguru. Ibintu byahinda isura nyuma y'uko 23 ivuye mu mujyi wa Uvira. Ntago hagiye MONUSCO nk'uko yari yabisabye, ntago MONUSCO, ingabo za MONUSCO ziri mu gihugu cya Kongo zagiye mu bice 23 yaririmo nk'uko yagaragazaga ko itazigera iva mu mujyi wa Uvira mu gihe ingabo zitaraboneka. Ni nayo mpamvu hakomeje gutangazwa cyangwa se kugaragara ko kuva mu mujyi wa Uvira kwa 23 atari ku bushake bwabo, byatewe n'ingabo n'ibikoresho byashyizwe hariya. Abarwanyi ngo bari bamaze kumenya ko yaba ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, yaba ingabo z'u Burundi n'abandi bafatanya bikorwa bari bamaze kwiyemeza ko bagomba kurasa mu mujyi wa Uvira. Urebye no mu 23 yahunze urugamba ivuga ngo abantu bari mu mujyi wa Uvira batazapfa nk'ubushishi iri kurebera nayo ikabigenderamo. Ariko benshi bamaze kujya gute, bamaze kwimuka. Ibyizi nyeshyamba zagaragazaga bimwe na bimwe byagaragaye. Gusenyerwa amazu byakoze, gusahurwa byakozwe. Ariko igisirikare cya Kongo cyagaragaje ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe na 23 ngo n'ingabo z'u Rwanda zirufasha, ngo ingabo z'u Rwanda ngo na 23 ngo basenya amazu y'abaturage baranasahura barangije baragenda. Gusa umuvugizi wa 23 wungirije Oscar Barinda yaje kugaragaza ukuri cyangwa se ashyira hanze ukuri kose, nawe agaragaza ko ibi bikorwa byakozwe na Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC bafatanyije n'aba FDLR, hari n'ingabo z'u Burundi zizamo. Niyo zaba zitabikoze bapfa kuba bari kuri ritime y'urugamba rumwe. Ni nko kutafata 23 ngo itandukanye na twirwaneho. Ibyo 23 yakoze na twirwaneho irabyitirirwa. Ibyo twirwaneho yakoze n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 nazo zirabyitirirwa, kuko nuvuga ngo barwanya urugamba rumwe cyangwa se bakomeje gukorana. Reka rero wenda mere ku makuru arebana n'uburyo ingabo z'igisirikare cya Kongo zongerewe muri Kivu Amajyepfo. Amato yatunze abantu araruha, ibimodoka byatunze abantu bibumena mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira hagaragaye amashusho, hari abasirikare benshi cyane, hari abasirikare benshi. Bivuga ko habaye imirwano ikomeye cyane. Bivuga ko abahunze rero ni bamwe ngo mu bakoze imyigaragambyo yo kugaragaza yuko 23 ngikenewe cyangwa se ishyigikiwe kwinjira muri bino bice. Ubu ni uvuga ngo izi nyeshyamba zasabwe kuva mu mujyi wa Uvira bakagera nibura ibirometero 75. Nuvuga ngo kuva mu mujyi wa Uvira kugera mu birometero 75 n'izi nyeshyamba zigomba kuba zibarizwa. Ariko amakuru bakaba barwanyi bashatse gusubira inyuma ngo baze kongera kurwana mu mujyi wa Uvira. Ari nayo mirwano yabaye igicuku cyose. Nuvuga ngo mu ijoro ryo kuwa mbere buri buke kuwa kabiri habaye imirwano ikomeye cyane. Izi nyeshyamba rero ngo zaje zivuga ngo zigomba kongera kwisubiza kara gace, noneho zikagaragaza ko n'ubundi zari zagafashe zirwana. Kandi ingabo z'u Burundi nazo ziravuga ziti kare agace kafashwe na 23 ari uko twubahirije amategeko mpuzamahanga yasabaga imirwano guhagarara. Nuvuga ngo impande zombi nago zikomeje kumvikana. 23 iravuga ko yahafashe irwana, ikaza no kotswa igitutu ngo isubire inyuma na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ariko izi nyeshyamba nago zigeze zibyubaha, ntago zigeze zibyemera. Ntago 23 yigeze yemera ko yinjiye muri kara gace ingabo z'u Burundi zidahari. Guhera mu minsi yashize nibwo ibitero byatangiye kugwa kuri 23 byayishegeshe, itakaza abasirikare muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi na n'ubu, itakaza abasirikare muri Kivu Amajyepfo muri teritwari ya Minembwe. Ubu n'ubanga abarwanyi ba 23 n'abaturage benshi barimo barava mu bice bitandukanye, bamwe barava mu mujyi wa Uvira.
bagahunga. Abandi za Rubarika barimo barasiganwa, mu bice bya Isange barimo barahunga ibice bya Ruvungi. Nuvuga ngo kuri ubu ngubu amakuru aremeza ko abarwanyi benshi ba 23 n'abaturage berekeje mu bice bya Kamanyora. Kandi Kamanyora nayo ingabo z'igisirikare cya Kongo zirimo zirayigira amajanja. Igihe cy'abasirikare n'abaturage barimo barerekeza hehe? Muri Kamanyora. Kugira Kamanyora nta kindi kintu cyaba gisigaye ni ukwinjira muri Bukavu. Kuko nuvuga ngo FRDC n'ingabo z'u Burundi nabo bafatanyije ntabwo biteguye gusubira inyuma. Mama 23 nayo nubwo iri gusubira inyuma ikabona bari kuyikurikira, niyo mpamvu iri gushaka gusubira inyuma nayo. Mu birometero 10 na 20 niho bano barwanyi ba 23 bakambitse. Ariko bavuye mu mujyi wa Uvira nyuma yo kumenya ko ari ingabo ziri inyuma. Uburundi bwari bwamaze gushinga ibintu bikomeye cyane muri Bibogobogo. Muri Bibogobogo ingabo z'u Burundi zashinze ibirindo bikomeye cyane. Ibirindo ingabo z'u Burundi zashinze muri Bibogobogo byatumye ma 23 itekereza kare. Ibona yuko nyuma y'ibirindiro n'ingabo zikomeje guturuka mu bice bitandukanye, none ikitwa ikoranabuhanga, izi nyeshyamba zibona ko abaturage bazagwa mu kaga. Kandi mwibuka ko muri Kivu Amajyaruguru muri Teritwari ya Masisi haherutse kugwa umubare munini cyane w'abasirikare. Na nubwo bamwe barashwe baracyari mu bitaro i Goma. Bakomeje kugenda bapfa. Abakomeretse cyane. Minsi yashize umukoloneli watwirwaneho ni umumajoro. Uyu nguyu yaguye mu bitaro i Goma nyuma yo kuraswa n'indege zitagira abapilote za leta ya Kongo Kinshasa. Kinshasa kuri ubu nta kintu iri kuvuga. Kandi mu gihe Teritwari ya Masisi hafi ya yose yamaze kujya gute kuyifata. Leta ya Kongo Kinshasa iratangaza ko ibice byinshi byo muri Teritwari ya Masisi yamaze kubyisubiza. Nuvuga ngo umugambi wa barakanization 23 wamaze kurangira. Nuvuga ngo gahunda isigaye ni umujyi wa Bukavu. Bukavu amaze iminsi bivuga ko ngo abaturage bari gutekereza bari kugerageza kwigaragambya. Ntago abaturage bose mu bice z'inyeshyamba zirimo bari kuyumva. Nyuma y'amategeko bavuga ko ari akinyeshyamba, izi nyeshyamba ziri kujya gute kubashyiraho. Abaturage nibo bari gutanga amakuru no kuranga aho abarwanyi ba 23 baherereye. Kuko nano mu mujyi wa Uvira bivuga ko ngo hari abasirikare bari bahasigaye. Abangaba ngo baje gutangwa n'abaturage bari bamaze kuba abasivili. Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo barabacakira. Ibi ni byabaye kuri uyu munsi bitariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026. Noneho uko byatangazwe intandaro y'imirwano ikomeje kuba mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, biravuga ko ngo ishingiye ku nyeshyamba z'umutwe w'abarwanyi ba FDLR, aho rwose bikomeje kutavugwaho rumwe. Ntabwo bikomeje kuvugwaho rumwe pe. Ntabwo bikomeje kuvugwaho rumwe. Uyu mujyi wa Uvira tukomeje guturuka amakuru agiye atandukanye. Ariko mbere na mbere umujyi wa Uvira mu ijoro habayemo imirwano. Iyi mirwano yatangiye gute rero? Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere shyira ku wa kabiri tariki 20 z'ukwa mbere, umujyi wa Uvira uri mu ntara Kivu Amajyepfo wongeye kwibasirwa cyane n'ibikorwa by'umutekano muke. Ibingo byasigiye abaturage ihungabana rikomeye cyane. Amakuru yizewe aturuka muri uriya mujyi avuga ko ngo abantu 5 barashwe bahasiga ubuzima no mu bice bigiye bikikiza uriya mujyi wa Uvira. Ibingo byabaye mu gihe ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi zari mu bikorwa byo kujya gute mu bikorwa bivuga ko ngo barimo basahura imitungo y'abaturage mu mazu yabo, mu gihe kandi abaturage bamaze kuryama ijoro ryose. Isasu ritangira kuvuga. Ibi byabaye mu gicuku, bisa n'ibyabaye muri Teritwari ya Masisi. Kuvuga ngo ingabo za FCM23
aho ziviriye mu mujyi wa Uvira mu ijoro wa gatandatu biri bucye akaba ku cyumweru gishize nyine biri bucye ku cyumweru nyine bikaba umutekano w'uyu mujyi wahise utangira guhungabana ariko ibinyamakuru bigaragaza ko ingabo za leta ngo zahise zihinjira habanje kwinjira Bazalendo mama 23 kiva mu mujyi wa Uvira Wazalendo yahise ikandagizamo ibirenge none ingabo z'igisirikare cya Kongo nazo ziba zirahageze ariko ubamberiyemo ikitwa abasirikare ibyo nababwiraga ngo kugira ngo mumenye neza ko umujyi wa Uvira inyeshyamba zamaze kuvamo nuko umupaka wo mu Gatumba uhuza Burundi ndetse na Kongo Kavimvira izagira gute byose bizafungurwa ubu byatangiye gutangazwa ko uyu mupaka wa Kavimvira no mu Gatumba hashobora gufungurwa Abarundi bakongera bakinjira mu gihugu cya Kongo kuko izi nyeshyamba zasabye Uburundi gufungura umupaka ariko leta y'u Burundi irabyanga irinangira ahubwo ikohereza imbonera kure ikohereza abasirikare n'abajenerali kuza guhangana none amakuru aturuka muri kara gace agaragaza ko rwose ngo imitungo y'abaturage yose yasahuwe amazu yabo arasenywa ibi byakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo ngo byatangajwe none bamwe mu baturage ba Uvira babashije kuganira n'ibitangazamakuru bavugaga yuko rwose ngo babona ituze n'umutekano ko M23 yari ihari ariko ikimara kugenda ngo ibintu byahise bizamba bati rwose mama 23 kimara kuva muri bino bice ngo ibintu byahise bizamba abarero ngo nabakiye gute nabashyigikiye AFC M23 usumwe mu baturage yaje gutangaza ko ingabo za leta zinjiye umutekano wahise uyoyoka burundu yavuga ati rwose turagowe cyane sinabona amagambo yo kubisobanura ibi byose bibaye mu gihe noneho ingabo z'igisirikare cya Kongo n'abakomando kabariwe bahise binjira muri uno mujyi barawufata barawigara bavuga bati uyu mujyi ni uwacu ibikoresho kabari nuvuga ngo aho izi nyeshyamba ziri bakomeje kuzikurikirana ntago ari kuva mu mujyi wa Uvira gusa nababwiye ngo hagiye kuba ikitwa intambara mu gihe mama 23 muri Kivu amajyamo muri Teritwari ya Masisi imiriwe nabi irimo iraraswa hakoreshejwe drone hakoreshejwe Sukhoi 25 hakoreshejwe ibikoresho byinshi izi nyeshyamba zimiriwe nabi none mu magambo make ubwo twagiye kandi muri Uganda umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuganda UPDF General Muhozi Kainerugaba uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'Ubuganda UPDF yavuze ati ku bwanjye rwose Bobi Wine akwiye kujya gute gukorerwa igikorwa gikomeye cyane aya ni amagambo yayashyize ku rubuga rwe rwa X ku mbuga nkoranyambaga uyu nguyu ni General Muhozi Kainerugaba mu butumwa bwe Muhozi umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'Ubuganda UPDF yavuze ko igikorwa cya mbere yakorera Bobi Wine mu gihe yaba amufashe ngo ari ukumuca ubugabo nawe unyumvire ngo yamuca ubugabo uyu mugabo kandi agiye arahunze Bobi Wine ni umuyobozi w'ishyaka rya NUP National Unity Platform ndetse akaba yarabaye umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora aherutse kuba aho yegukanye umwanya wa kabiri mu majwi angana na 24% mu gihe perezida we Kaguta Museveni yatsinze kuri 71%. Mu ijoro ryo kuri wa gatanu mbere yitangazwa ry'ibyavuye mu matora ku wa gatandatu Bobi Wine ntabwo yigeze agira gute ntabwo yongeye kugaragara mu ruhame bituma hibazwa aho yaba aherereye uyu mugabo rero ngo ari mu buhungiro Bobi Wine ubwo yaje gutangaza ko
yashoboye gucika abasirikare bari boherejwe mu rugo rwe mbere y'uko rwose ibyavuye mu matora bitangazwa. Ibi ngo byongeye kwibutsa ibyabaye nyuma y'amatora muri 2021 ubwo inzego z'umutekano zafungiraga Bobi Wine mu rugo iwe, noneho ngo zikamubuza kugera ku mujyi wa Kampala bitewe n'impungenge leta yashoboraga gutangiza imyigaragambyo. Noneho mu butumwa bwe rero uwitwa ngo Muhoozi Kainerugaba yahaye Bobi Wine mu masaha 48 yo kwishyikiriza polisi. Uyu abivuga rwose neza ati kwishyikiriza polisi nicyo cyambere cy'ingenzi. Uyu yamuburiraga ko ngo natabikora azafatwa nk'uki ngo nk'uwigometse cyangwa se ngo akabinyeshyamba. Unyumvire, uyu ni umusirikare. Uyu mugabo yakoze iki? Ko yiyamamaje yakoze iki? Noneho ngo mubamusubiza ku rubuga rwe rwa X, Bobi Wine yamushubije yavuze ati rwose Muhoozi yari yategetse igitero ngo ku rugo rwe agamije kumugirira nabi, ariko ngo yabashije rwose kujya gute, ngo yabashije kubacika. Yabacitse rwose. Noneho ngo umutekano ngo w'igitugu, uyu mukino w'igitugu ngo yongeyeho ko Muhoozi yagerageje kwivana mu kimwaro, avuga ko ngo nta muntu ngo ari kujya gute ngo kumuhiga, nyamara akaba ngo agize gute ngo ari kumutegeka kujya gute kwishyikiriza polisi. Unyumve, uyu Bobi Wine yatangaje ko rwose azongera kugaragara mu ruhame igihe ngo azagera gute azashakira. Ashimangira ko we ngo n'abandi banyayuganda batazategekwa n'iterabwoba. Yaburiye kandi Muhoozi Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Museveni ko ntaho rwose bazajya gute bazacikira ingaruka z'ibyo byose ubwicanyi ubugome bakomeje gukorera abaturage b'abanyayuganda. Uyu mugabo ngo ni Bobi Wine ibyavuye mu matora yabyamaganya bitera ishoti, aravuga ati reka rwose ntago watsinze ninjye natsinze. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo uyu mugabo nafatwa rero ngo baramugirira nabi. Nuko ngakomeje kugaragaza ko ibyavuye mu matora atabyishimiye, bavuga bati buriya yahita atangiza iki imyigaragambyo. Uwumva ibyo muri Uganda rero, Bobi Wine uyu nguyu ni umuyobozi w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi, akaba kandi n'umukandida watsinzwe mu matora ya perezida aherutse kujya gute kubera muri Uganda. Uyu ngo yatangaje ko atazigira gute atazibaza atazitaba inkiko ngo ngajurire ibyavuye muri ariya matora. Avuga ko adafite icyizere cy'ubutabera bw'igihugu, ahubwo ngo yasabye abamushyigikiye ndetse n'abanyayuganda bose guharanira demokarasi n'ibinyuze mu myigaragambyo y'amahoro akorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ari mu bwihisho, Bobi Wine yavuze ko ngo azakomeza guharanira ndetse no guhangana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo ngo hari impungenge zikomeye cyane ngo ku mutekano we. Yarageze ati ubutabera muri Uganda bwafashwe ho rwose ingwate. Turashishikariza abanyayuganda gukoresha inzira zose zemewe n'amategeko kugira ngo barwanire kandi barinde demokarasi yabo. Uyu ni umuyobozi bose wa w'iri shyaka. Rwose ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Uyu mugabo ngo ku myaka 43 wahoze rwose ari icyamamare mu muzika apop, mbere yo kwinjira muri politiki yashinje inzego z'umutekano kurengera inshingano zayo bakarenga ku nshingano zabo
maze ngo bakajya gute bakibasira abaturage bakabagirira nabi. Ku ruhande rwa Perezida Museveni w'imyaka 81 uyu ngo yatsinze amatora ku kigero cya 72 buryo yashinja batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe gushaka gusenya ibyavuye mu matora binyuze cyane mu bikorwa by'urugomo. Abita rero iterabwoba, aravuga ati Bobi Wine wowe rwose ntabwo rwose ibi ngibi tugomba kujya gute, ntabwo tugomba kubyizera. Uyu ngo yari umukandida mbere y'iki yari umukandida mbere wamukurikiye. Ngo korera ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Reka mbashimire njyana ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana natwe. Ahasiga ubundi amakuru yacu rwose nakagaruka.